Yamu akwa baba NYANSAPO TV so me pato hwe ya no like no share no subscribe say the be ya video bi abeto from bia onsa ebetumi aka me pato say make no be na nya ko ni wei say obi top from no oyesini twani and obi hu ka no oyesini twani a ana hu akuku dam ene aso no na titini na o hwe me say ni first ya Akwadaa Nyame this year TV3 talented kids on the for crew ano nene yane betwen komo chaman ene wa fa ho me das obi ni Akwadaa Nyame ba ye nimu din akasa ye frozen ba che Femi Raymond Nyako apia aka Akwadaa Nyame o space no kra che so ya Akwadaa Nyame ampa chaman challenge bay o ko TV3 no dia na usua o mpacho nyamisia ya ni se TV3 okwa kwe de obetumi aye de ochire na betre tie na ya rehearsals empire same rehearsals empire ana amama bedu nyamdri anuti de meso bia bia ne se empire and the rehearsals and on go on. Who visit? Facho 8 years. Facho. Ana uji empire di uni empire. Facho. Empire yede. Facho ensanchani. Enti tam now over the reality contest no. Talented kids no. What the uji di empire. Facho. Do this empire no hard work na ma ultimi win crew one. Pacha. Yate. Benanyako ayene enu nti watu chacha wa betu ase no. Say na onim no. Pacha benanyako minim no efi ne acting moving. Enu ko Washia no one on wonder. Pacha dabi. Ayo ya se wen hia ne dance na okoi. Pacha. Emi apa. Ayo ya. Pacha. Obebusa sa de ntina ayo ya. Pacha as dense me am say. Na me expect say commercial 101. Okay, where we need talented kids. Ya the crew anama. Omai mu nyina nim se wo na wafa. Edian na wode eba ema obi ohwe onyina ebe hu se Akwadaa Nyame de bibi soronko eba Pacha first album mene Uncle Akwadaa. Pacha second album mene Uncle Abochi. Wow. Pacha and a third one Kwame Eugene. Pacha. Rockstar. One need the be bound. Pacha. Okay. Now Kwame Eugene the actor form. What they appear? Pacha Debbie. Why they now they appear? Pacha me fa obi adiem pie but And no now they better. me the be pie first Uncle Akwadaa ne nyom. Ni nyina nyama out here. And it's anka yabema wa ye kakra bi ba nyama out here ndie. Ye de be sha dakem. A top from penny aye bibi. Okay, uko TV3 no oba out the challenge ben na ofam. Pacha challenge am fem our TV3. Coronavirus. Fena omsi attacks yanya bibi by coronavirus. Enunti ya compare Kwame Eugene anom na like the coronavirus ese anubi. Yewe yakwa nam catcher say out of task. Patron out of task. And I'm papa sepia tree me call there. No say me one no one. Night and I'm dishing and new year. Senaka 1 day per ama yakwa program. Night mana about 2 mana between you news nyasa misia radi kwamio and I'm
ya wie am koto ya manya results corona dia ya bisian overnight one year rehearsal manya results ya na ko perform here patran okay ya pese adofo hu se dia o kan ye no kre enti saa enwom no obetimi ato kakra maye patran ene ma kakra nko ne hwe corona mana ya kadem corona nti se dia yanchio ya vienti ana inyumani na sei enti mo maenche corona mana ya kadem corona nti se dia yanchio ya vienti ana inyumani na sei enti mo maenche ya vienti wasaya na tia unabi ya untu mintesent ema uti nyina jawo mawe no mu kranda wode sa uyo tuntuma na broni Akwadaa anasepenyi eso mu a obeye moko Ghana man obaye tia 47 corona mana ya kada da corona nti se di ayanchio ena ya yeti ana inyumani na sayo enti mo maishe okay mama what you see as because both go be all no whatever it to ni nyina o be ni nyina e was so e kohwe o page no no mo fa nwum no be so what you say because nyama bebre eba yes anything say say me be jam mo akọ Assemble na woma Ghana for patronium no more munina ne say omu expect nothing by the best from Akwadaa Nyame. That's right. So we are NYANSAPO TV.